Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić očekuje od vlasti i stranih ambasada u Prištini da im izdaju treću licencu za rad i odobre širenje mreže na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Lučić boravi u Prištini gde sa međunarodnom zajednicom pregovara oko dobijanja licence na Kosovu i Metohiji. Direktor Telekoma je u Prištini medijima na srpskom izjavio da su ambasade do sada imale razumevanje kada im je predočeno da vlasti u Prištini krše sopstvena pravila i sopstvene zakone. Kao najveći operator Zapadnog Balkana ima izuzetnu podršku evropskih i američkih institucija za izgradnju 5G mreže i mi smo jedini operator koga Evropska investiciona banka pomaže i američka izvozna banka. Dakle, jedini koji su sposobni da urade pravu 5G mrežu na teritoriji Zapadnog Balkana i to je Kosovo i Metohija Telekom Srbije. Tako da je, mislim da i sa te strane, mislim da ćemo imati podršku. Mislim, optimista sam veoma i nadam, znači, u svakom slučaju će mi pobediti. Oni ako slučajno se drznu da nam ne podele, na kraju će doći do toga da nam plate ogromnu štetu. Ali se nadam da od toga neće doći jer u interesu i naše kompanije, ovog naroda jeste, srpskog jeste, da mi ostanemo tu, da otvorimo još radna mesta i da pokrijemo čitavu teritoriju.